Lo kibabat scam ya kanong rem. Lagi kibat scam ya kanong rem ka Kongres. Bat ka UDP kinang panya ka Article 371. Ka Kongres le ka kam tamula. Mo gong na arsa ka kanray bigidong kam ya ka ILP. Kacing kali kalong kay bali pim aya ka ILP suwado ka kajar kaksaw. Men ba biyang seksar ka sarkar jala bat ya ka di India. Pai babayit ngakuha ya piwa pinsmoto agad ka po. Ngakuha ya piwa pinsmoto agad ka po. Namar kani kalong mikatama persya ya ka BPP. Kumbangong kaparti BPP bakinoy alam kita kitin bilat kitin scam namar badon kitin kipas scam. Kabamot bakinoy alam jaga BPP baka parti kitin scam namar badon mapiki pait ba kibalong kitin kipas scam. Hatu bikroy namar lang kitin kipas scam. Hatu bikroy nam. Au pra. Baik babit, akong gani kapor tupi, gani kapor, tupi hapan klan bah kejimut kejimpukap, tang dah kejimlang beriau kan lang kebayatan, dang kampan penat agak jindai, kumbang ibaduk say, oh tuan dan penbiet bagi ketik rumah besmit, nama gani kapor, gini tiet kop, gini tiet dong, gini yopan, gini kam yang kebaik kot kun, gini kam yang kebaik dawai, gini kam kebaik spok, gini kam kebaik terpar. Baik babi kecil keli kalong, hatu las bitung yung din so pin ayong tang sisen sang senang. Janos sigmong baik, Janos omlong berkunta. Baik babi kini kiwan man penbiak ke sisen sang senang, kumbang tiba dapat tadan. Yo yang abadeng ani kapat hamula tapi. For election wiwan hayim wiwan ayay sipo wajar. Dalakut election pada karam arjar wong don. Kenamar kata ngadi kalau kita ke kupicipin bit pai ba ngaku apa nong ngaku ya pi ban kentu ban ken pam ya pi banung dei ban dia tadu ya kabut ka jong pi lagi pidi ya kabut ka jong pi long mo pidi ya tolong lagi pidi ya tolong menta lagi poteng menteri wan kasliang daga pin IT yaki pai ba be haba fisem ya ngakti papan but Pibot ang tak nakabenta ka siyang pibot ro nakabenta kikon kikti pagpateng man rin banwan kapagpadyo ang nyon niya kapot. Baik babit tulong gibahusyar ba tulong gibadakar kung mga juang barbor yung usnyang ginayandi arhusan may pawajar yapi yung kiyatiyat ang sang pawajar kabamay orang usnyang menyubriyo tala apa. Baik babit kan mau penang pesta di kikon kikti nakaumsap ka siyang nang balasay nagikon kikti nalastan nala siyang kinong ngalong kumbangalong ngastan nga siyang namar kajing